Jauh-jauh mapolat na makatina na sulivat. Saka tutsua kajamanaman na uruja supi na kainua semas imazai tua kurintua tevril imazai tua dosa sulatan imazai tua lima karan pacu tapuru katu tiro karan. 哥林多后书2章5到13节。No izwa na pena sarkuya tua ahli-ahli. Ini ka mano tiaken a pina pesarkuya. Timu nama polat a pina pesarkuya. Siaya nga cara izwa ki mapida a pina pesarkuya. Noaya mavana ini ka sika maparamuran no aku kai. Aichua timaju ki censenganga azwa no sinipatavung a tacuruvu. Autusu ula no sinipazeka tanga timaju sanu sasai. Manangano paramuwa sariva lavan ni maju sa kauri panga. Manasika ulanu padarai timaju toa izoanu kilivak tai maju ayakena papuvarong tanumun. Aku sini veci ke tanumun ka tai sangas ku sini kiringaw tanumun tuki muna roki parain toa patara nemanga tanuaken. No pazekatemu toa tima kiku si pazekat juta. No izwa ku si pazekat ku sini pazekat tanga ite ayaw tai Kristo masa timun. Manangano tapupi sureti satan tanuiten. Ayatwa kemelangiten na ravat setua kini meneman ni maju. Ka semat turiasaken uri temau cika retua na penakarwareva akai patarati Kristo. Sini suode vangaken nuata marereng tua paling tua uriku tipu sensenganan. Lakwa inika na sarungwa aku varung. Ayatwa inika kena na setsuvung tua ku sinang vete kati titus. Au kipusawangaken tua izwa cao-cao. Sake vaika nga apasa makitunia aichu kainua semas. 督传各家人们安息尼波巴特万等女间，为着基督的缘故，保罗希望他们能宽恕已经悔改的人，来显明对他的爱，免得他过分伤心而绝望。原本哥林多教会过度包容放过失者，而当保罗指出教会的错误，他们却又过度谴责放过者。因此保罗说，你们宽恕谁，我就宽恕谁。如果我有所宽恕，是代表基督为你们宽恕的。No napazekatimu toa tima kiku sipazekat juta. No izwaku sinipazekat ku sinipazekat tanga ite ayaw te Kristo amasan timu。也就是说，如果基督已宽恕了某人，教会也要宽恕他，而这也代表保罗已宽恕那人。既然基督都已宽恕了，我们岂有不宽恕的道理呢？保罗提醒哥林多教会避免落入撒旦的诡计。au tutu ulasu sinipazekat tanga timaju sano sasai manangano paramu sarivalavan ni maju sa kauri anga aya pasamarau tanutin。所以教会需要有纪律，但目的不是要赶走犯错者，而是要挽回他们。我们若学习保罗和老牧者依靠基督，也可以因着曾今生经历过，而能真实陪伴那些在伤害中无法宽恕他人的人。Sinaya tu soka jaman-jaman asini
保不必出家女见为着基督的缘故而样。Satu soka zaman asini pagi ni menjadi jen，在我的生命中曾经有过因着基督的缘故而选择宽恕伤害我的人的经验吗？现在都soka zaman ruja kini menjadi ai choku kene kacawan akizua masanti Yesus Kristus saku sipazekat ana pernah saitu janoken ayah ya pas semarau janjin tu suka zaman-zaman aruja siki menem jayau saka da jina nagama lo akin menem saka ka inuri。亲爱的主，求你使我成为一盏灯，能在黑暗中发出光亮，照亮前方，在寒冷中带给人温暖，使我这盏被你的爱点着的灯火，也能点燃那些被浇熄的灯火。Semas, kaya nga ken, ori na masang paula-ula, masang dingki, ori na maken na masizwa Islam, temeral, paula, itayaw to jalan. Ori na maken na pasilis to timay mga. Ori na masizwa to mana sukiribag, pinapuji kay chua dingki. Ori na maken utana, papuji ketuana mauvuta dingki. Mali-mali semas, mali-mali itu suka zaman-zaman asu sini pada zakat. Sini turu jano nama polat. Ori na makanya sika makaya mupupisul. Ori na makanya sikelangan to ori na makaya mana kilibak to timay mga ayakana kiaung saka mali-mali. Mali-mali ku inuri pakata sungadan ti Yesus Kristo. Amen. Mali-mali tu soka jam-jaman na makati na misaserang sumupu kilaroy to akay no at samat latina na tiyakamalang tiyapu pitsur ayakan na pasamaraw saka mali-mali na makaya tina na suliwa tu sa tiyakay ni Adawan taja ping an